pomode sans infections e wo so a wo mo sanitary pad we na pam na wo ya dey na wo siesie wo ho na wo gi apomode na wo bo ho ban free sa infections ne ho esan se ahemfie de eni kwan se ye tutu spray gu ho ansa na ho etena ya akono ahemfie ye bia bia ho te wonderful kane no se ho wo bia pie kromu a ho no wodi na ni kire enfa woni ni dibre se na esitie yesi kro bia wo wura asase bia nso ni ho edampan eti se wo wura kro bi mu a e wo se wo kọ ni wura ho ono ne wo hene no ohene so ti ahemfie eti abri bia ho te kan eti se wo ho na ho nti a e wo se wo hia eye secure sanitary pad wo sha se de siesie ho afa infections no mate na wo mo ne nro na de aye nti no etwetwe sa infections ni nyina free mo afa wa himfie no be ye kama eye kuma kama na odosa ahodo bi ade nyenya ade bi nsuo bi afiri ho ba ni nyina no atwetwe na afiri na sa bo ho ban e de afiri bambo atrema ye se yes na de aye oh yes na yaresa polytank ma bambo atrema yes na yaresa polytank ma eti ya no anya secure ni bi no atimi de abon ho ban e de free eye infections ahodo na wese no eye quality pure cotton pearl one and e de eye pearl cotton moton ni bi no papa no enye de oya na teteka wo keka wase ne ade wo ba bi timi mo sanitary pad we say de ahote tam anase nsebuo tam anase bosomi akwantuo tam epokokọ tam no what the mo ho a we no stance bia ni we be kan ho nkan ho what am I say wo be wie do we say wo bi wo ho a wo heavy flow enti na ama eyi no krampo no ase na tete be hu se na afi no kwawro na ase no na sa cotton ni bi asawa bi tetare wase eno de infections ba ye mpe rubber de bia gasi bia eno nso ye de ahuhuro ba ho ma wan hwe kra be ka se monkeypox na agu oba so de ampa obi si obi timi nya ne boso mi yo be wi na ha mu nyina ada ne nsa true esanse pad na de mo ye na ye rubber bi ena cotton no so ncha dan nim ebi o wa na law ne aye ne de asem mu de ama no ko secure sanitary pad ena betimi aboa wo ama wo so wa ho didi ho nsem no SCPS ta ejeje nsuo no ye ne je ejeje nsuo no de jimoja ne nyina ye nte se je nku mi si nku nsuo gu so korampo na epa enti abasa no wa wunsuro nsuo bo korampo na wunsuro o sha atade white a wunsuro ba bi ebeko bi akobi na authentic shop bia bi wo ho corner shops and manchemu no wo de ohun secure so bi wo ho apapam store for so ye na open pa dia Mr. Kumase edum PZ mama excellent wo ho sanso na kwada so estate taxi rank wana taxi station wana pacho won sabeka bi e wo order sem performance le mu ho na obetimi afram mama excellent cosmetics for na no mo e di eye enkita ho e wo 0243 apam kadi mechi 0243 86 21 58 0243 86 21 58 okay no biati no atre na eno achi no sa wo yade a be ma me se ya yo ho aduru eye si gina ye wo si a no wagina ensi eno ka se ensi control se ensi koto kotobi wo ho enye emeti yade ensi nkonto no na wonya kotokora yemfa wo no eti wo si a no asigina ye okosi meme nyina na mu ewo oba bi nchen na so niema nkoye enti wo hia me si maye mocho dabi se wo si wi na wasigina ye wo se wo bo peg na nkasa enti wo nam wo nim se wo je ensamana ni nyina da ni nyina ne se me se aye ire ye yiwa ye na ye ma wo so na wo de o ma so hey oba ni
yini kuna ya wo man so no correct na what compound house na ya what sa enyum we say bi wo pra no wo ye no bo say ba sa so ano mo ono ye ntime nto no nyam ya onim say ye bo na titia ai onim say aba onim say ni kunu na anadwo wagina mema nyina na mu aye ne ye nti no bo ne samra ni nyina no say nkoye untimi nya mo nyam hye we bia eye hefa end point homeopathy clinic na ekwaje wa yare say ye yade be ma pio ye mpe wo nya double enu nti ye ka cho say end point homeopathy clinic ko na kwaje ya samapa na bibia nkoso ye e ma mema yo no NCP ensita na prostrate no de ada wodun so twa na se no wo nyina na no so nyini eye sa na nyame bo no na obetimi akura no eni kwan se nyini bro so e ba sa na ye yade enu nti ko now prostate the checkups ni nyina no ye nyama wo de na ye kese ahunu bi abem ana se bibia kakra bi na jonso de wo entena ho ka enu anu no eye end point homeopathy ene ye kan for de ama wo se wo ntimi nyunso nso so a enu nso so ye hu nsunsu so ni bia obo ase na ntimi nyunso na se na menta no nso mpacho wonu nso anu nso be jonso enu ti end point se bra wo jonso sem ya enko your prostate won sem no ye hwe fancy kwantimpo mo fama obo nso ana na koma no enhyeda nkoye na brebo nso no ahonhunu bi abemu anase bi enso bi agina ho ekuro bi aba ho anase wo sa no enso na ebia wo ha bi aba ho wo kidneys no nyina wo behwe na wahyehye neema ama na wase yen kan cho sa wo ho nsem awo hia no kre na we nya bia awo ne wo yem no kre eto da bi na sa we nya bia eto da bi a na eye bibi na esi akwan osi akwan na ewo ho no wo se bla na wonyi firi wo infertility eye a wo hwe eso ano ede ma wo be ye freta be ma oba wo bibi abekoye na na kira akwan no ewo Shell signboard Spintex Road Accra heya ede kuma se so kro no ma bo hia na kuma se kro no ma bo hia e na won sabeka no fin so ekwan no so ne techima kwan so e na wo se me am kwan techima de me ne kuma se kwa matwa bere enti kro no mo so de me papa mu fie no nti me so akọ ho a na watimi akwakocha yasa na wasi physio ibi oye bi physiotherapy no de se onkase mu anase wuntini mu baby akwa wasi wotwa de man na ejina ne naso ye massage papa bi koso 0244 86 70 68 0244 86 70 68 and 0274 234 321 0274 234 321 end point but choja ya sevia na wako akopedua ni biadi esanse haji ahode wo de wani kirem wo ho a fufuo na wo pe anasa wo pe banku anasa wo de no papransa me di bia che na me ya adom enne me sole ya me odabi amom di bia bra me nuhu nyina ye bi wo nuhu de me bai bitaye bi sentina e frɛ ne local foods no local foods tetenu ane ne nyina de e beto ne nana no buchia so e wo dodo na mokas na haji ahode tetenia ma no organic spices ne yizi we ne nya na befu de ya ni asasa sankyere ni ade ni ade akeka bomu no na se abefofo wo mo ne spices bi ade fufuto wo mo ne hu spices na kande te ko na se yatwi yanka ye kokoo ibi kokoo aba na ya toto ni ade eguto mu atimu say yes would de ankasa na ebusia ma yanka nche wo se haji ase wache jollof fried rice anasa betia na wo pe aduane bi a wo pe bia no mesro se wo bodwa aton sa afredom no me ka cha se for ni kire wo na o me serve a wo ni nyina fama eya awade eyiyo nananu mu hyiamudie anansa afahye na mo ye se bia wo ya asore mu ye hyiamudie bi anansa asore ma ne kwa pese surprise wo mu odofo onye da bia na abetena fia so buchia no eya afa wo yere ena o mapie eya hajia special local foods na na chia kwa no wo hatwa atomic kwa no so pe oben transition wo anansa obetimi afre no we Facebook or TikTok or Instagram and asa X no Twitter no nyina so eya hajia special local foods won sabeka no ye order na what the abra no pa no watche ekosi anwumra na otwempa mu e na won sa ebeka no ne ma no eya 0246
35 35 99 99 21 21 0246 0246 35 35 99 99 21 21 and now 0535 0535 48 48 43 43 92 92 0535 0535 48 48 43 43 92 92 what did we are by day ubechi ose yas toothpaste and yas toothbrush na obi won so a na kantete na odidi a na ontwetwe ne sinti no amanka wanka wa bi ahye ne sin ase ho de bi kura wonom no fo free tete ya de da ase ne da so da ne sin ase e ba se ha dwen ene nyame aye wadom na wote akurase na wabekrom obe se ye de yi akurase fo na ebekro de afa na so ko ye bubu bi se ofitin pre compose ya moja na e ba one fire eno no wonya afa na abetwitwiri bia ni wo twitwi ne normal one se de o si twitwi o se na so no ebe yi sa wo for friend say enjemple ne wo se ase green no yellow no tuntum no be yi ni nyina afi ya na ha adwen e de enum carbon enso ba o ho be enso nya e ya toothpaste ene ya toothbrush enti e won heba ene e wo whitening ene e wo total care enti heba no ene na etimanum kuro de enum kankan ba no eno kuro ya sa heba no se ohome na atese mum ohome ni munya wan kasa wonim se ohome ni munya ma ye nka nkyere ko pebi whitening so de o te ya se white as snow na se ye white ye fita se so kirema ne SOMPA studio ne lights ye white serious ewusia frabe 0501 619 588 0501 619 588 anasa ubetimi afra 0501 390 338 0501 390 338 na bibia nso akoye di amount odofo ye behwe na ebia o wasem na opese woni eye production team no MgsmåBORṟ ASEM echa apam number no fatu drama yene 050 943 84 63 050 943 84 63 hona o bibi pesa woni afoforo che se enya odi bi awu nko ama wafafena mu nko na mom broni beka wo sasa story wa brepen ene wodi nim eye den kwan ben so na afa ya wanka wano ye be sha afoforo nkran eno nso ye mana kwa aba e wo pai so ye bo awo no beka na emu afoforo okay na wono mo nso a ebi anamekan open so kra de na red mai nanso watimi afefa niam bi atomu ntentan ama na se woni padua ba bi ate kra no ho nya kono na kampese nipa kra hwenim eye den eno nso utimi de papa ya so ma obe pa ho ntema de wode uko mu de aye wo wafem de wahunu ni sese adesua wanya afim na se wunya kwanya biu a sede nka bebo abrabo na waka ma aye suade ama afoforo nso enti emani nyina nso akwaba enti number ni bi 0509 438 463 eno MgsmåBORØ ASEM ahoma no a MgsmåBORØ ASEM ahoma no a uhia ha moa na mehia moa na mehia moa dia na awo sesi yi wo nkwa ahoden wo ho dia na ode ene yo na eno nso afre foforo abai sanse bi de wonu a na atun bi a ebene ansa na obi de ne kapre ne sempoa ne tekube ma no no wo hu se wo bo ho moden okay na mom se obi ene ho dai ya na wo so gu nanum obepo agu se wo da fa kono wa fre se mra de ya na entama na mom se ye hu se de wo tie ne moden a wo bo na no agya Mose wo ba afidie so ya wo no kire kwan a wo fa so nani ya mfa ngono anifre mu nenso wono self medication no wono a de apap kala kokodrom ne no no ntie self medication wonderful ina kokodrom wode ewie ya nani ekofrae wo so wontenase emfa de ewunu mu no enhunta wotena apai so kire se wo pese wo tworo ngoma
na hwede won n'ani afrɛ a watwerɛ nwoma ama na ba abɔnten a wo wani utiri kan bi na woto sɛ na me maame ahwɛ me mpapa amoa me nti mama bra bom saa me ni bibia na ebedi kura na ya na ayɛden yi abra wo nsa wonan bɔ ho so na emoa befiri baabi aba na nsu ni nyina no yɛmana kɔ aba ɛwɔ pai so Maya na wase apam dada ene yekɔ ekotie no apam ene nso ye wo bi ɛwɔ ha se nom na sɛnea enema asi ya semu eno eno bi di ni birthday Maya fa happy birthday ma obrimpona na Kweku Ampoma yenu be ma ye ni di djuma e wo fidue ma se newscaster osa ye news producer osa ye everything journalist Grandmaster himself and ye no na ebe bon komo e wo fidue ma se nom everybody is a story yeah asem e betimi a chew ama na ye but before see ebe ko yenu be ma obrimpon ho no walk away ene ya semo ya de mouth ya wabi na yetimi ato ya dwumadie ne so walk away nya buru nko an ebi wo ukọ bonomantam okra nsesere so nyina ebi wo ho walk away eno kira sai enye sa ahoma na ye fa so no abam ka English chemu otwi walk away kira sai walk away so away de ye Tefi amna no a walk nanteko okay apam walk away nanteko from people who put you down free nipa binum e de obeto form nchen walk away nante kura free ho ko chiri from people who fight you free nipa wo mo de ntokwa foforo wo so apam one de ntokwa afro pen ntokwa mama waka asemu ende da o mode foforo me hwan ya o sefo na o sefo ne de ntokwa foro se o pe ntokwa nso nim se ye ne Kristo ne nam nti o ntime yen etoda agbo se wo de afefa na wo de afa o maso de aba etoda wo de befefa na wo de afa ayere so etoda wo de befefa na wo de afa wadwuma efo so etoda wo fefa na wo de afa wadwuma wura so etoda wo befefa na wo de afa asofo so me da say so walk away from fight that will never be solved ene ka ho twon ho kura free entokwa bia untime nso ano ho walk away from pleasing people pleasing who please you be ene was pleasing please twon ho kura free entokwa bia do obako na duafie ana twon ho kura free say o pese o hye binu man animunya wo ya de ma no so wo mani pleasing people okay who are never pleased nipa binu mu a wo ye hwe nso wo mani you have to walk away from them and they ma wo no wow any bad habits suban ne abrabobo ni bia ya emwa no twon ho firi ho dwane no kura ade bia wo susu se e wa abrabom no wo pese o hya wo ho aye e de ama wo bi ba ni pakro no nani so nani walk away twon ho awale na awutimu na bia de wani ma ya punching bag twon ho jai na so wonye boni bia no twon ho firi twon ho na da ko ye bebo po beda ho won sori bio wow relationship na wakwa akowura mu enu nti wunti hu jai obi kunu a wakwa akotale hu ni ya buru unua da bia ye gu wani mu ase no walk away yeah and now enu a chio se da be mi hu ababa awa bi wasese opese will live from a single life mu a yeah and here continue say to aso say obede obese usuro say obese enkofo fia wase won free with singleness ni muda so opese won ko ano usuro say obese obi fia wan ko na mu no umfiri muda nti wase o tufu say enkofo nyine wo mu ho ense enkofo omonya manfo ekunu no ai ba nya obi anso ne ese ne fie kwa
enti afutuo boni bi obi de ma wo no se okodi akira na wanhwe ho amfiri ho a wo say na de beba so because beba me ye bo asi ama me kunu ho me nka hwe nkire nanso but obeko obi de ho no obeka akira wo say otoso na de wantu a kire bere ne premre na da woka obi hu mo obi nkeka me no sa ade no me mfa nka me ho yeah o de opa bra be dibi but obi wo ho akwa ho so obeka akira wo say obi mfa ne se mo adwe e mo obi so ma me fa nwe no kre eti ya ka cho sade bia wankasa watena se hu se se wabrabo di wankasa woni padua ne dem gi wani monyam de anim guase na sha na mu wankasa so ti no se sa hye wusika empena twe basa walk away ya kanya man kwa ne ya ka de ama wo mu be ma so a wo so tempena twema wade bi mo oba no wo ha wo tete wo waye bia wo de akompa bo menye ye apa beka cho se to aso ne bompa ye no ma me akosu agwo abo aje beka cho wo se empa ye timi ye bibia na so ne mpa ye betimi ye bibia mefoa wo nom so eto da bia ye se won sanifa ana se won ye twefiri ho because one hwe akroba da ko beko o ma ye be boss da ko wani ema ne bi baba ho se nani na ya chew adan ya mekunu na abo me saa e de be nko a na me na ye sei awo ye ba me ka cho e to da bi a enye be ma na ade ho be pata no no e na wunhira be firi mu aba ye de ho bato bi me nya nhira firi mu bo bi won so ano me na akwa akofa wo de ya de be kwa akotena wo nana anasa wo ma me fie e me ma so ma na ha mo no so muntu mo hofo okay why yate what they want kan hunti menje so bi and if you want to live a healthier life walk away opese unya abrabo a apomodin wo mu a twe ho firi ne ma bi no ne ma bi ho twe ho firi ho ma yenko na yenko di nkomo obrempo me mo akwa aba be ni baba happy birthday to you. Happy birthday to you. Not to be happy birthday to me. Happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip 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 hip. Holiday. Hip 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 hip. Last one hip 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 hip. Holiday. Obrempong ene eya woda. Dr. Blazer Foster, manager Robert Sewa Hasenum, manager Ofori. Ena fe mami akosu agwabo aje mami kwansema admi ena fe marketing manager editor ene empanyufo ahodo ye wa ha professor abochimo ene bra Patrick omo anyina meka ho myself ye nyina yese ye ma happy birthday onyankopon koso ankra na onya wo kese oma obotomu nyedu oma ahoden enu ne hia ahoden kwatenti ahoden ne apomuden wom osoro agya no mfa no mo na wani so ade hunu panyina nso no osoro onkronkron no mete akire na emrem mpa ya wabɔ ne kokoa mu na ye ne nyina no breti awabi erade ma ne emrem mfama we appreciate you a lot your commitment whatever ya wo ye ede aboa sompa no whatever you are doing no we appreciate it. Happy birthday to you. Thank you so much. You know, and that's a member of the person. I'm a name, Yankatri Fafra. Dobber can be a Maniso from 15 and then mentioned that night. Are they? And say every year, Biano say, Daddy Drew say, Nidi kind a daddy betchama. Daddy na do so ankasa na ya na me tie down tem okay so ya meet me sorry tem but then no messages na sha se ba fiti and ranajo okay and I wanted to respond to every single message that came into about 12 after me started say me quiet time kakra no I'm we na still calls ne messages ne ba na eba okay you know say me responded to we ya so no e say osom papa no o san be som okay into ne say me san be som atiefo so yeah, no, so but then of course we share the reception Terawan ebusunya medem
ye de ama me onim se nkransanfo nyina afrɛ me okay takradefo bi afrɛ me takwafo bi afrɛ me tachimanfo bi afrɛ me in fact IBJ mo Kumase ene Sunyan in fact course no ba na eba and it makes me feel say me da busuam see gone are the days birthday drew ho say ya oh a free chua kura wunya bi ntie sabe mimi ni akosi akeso a wo me no me birthday kura just me nam san friend e carry akosi na birthday sanu akai say say me last born no na any birthday me ni akosi akeso a won kai me birthday yes but interestingly ene me maame afre me okay my sisters ni nyina afre me my brothers ne me yere no nkuma ne akese no nyina afre me me mane womo adopted children ni nyina so afre me e bia send me we post am for post me say my celebrity adult children ni nyina womo nyina afre okay and I am so proud say nyankopon di ma bedu ba bia medui all right and many so SOMPA FM abusua me dam in fact if it's no pano na apam ne adwoa ene okode wo mu ye hu de be more than 5 minutes okay wo mu wie ye be sorry kra am sign the twaso okay am say oh me nko ade nyame na extra wo madam asepa nyame na extra wo obrempo bebe bisa se ufre hen na uni de wa me yate ne nka o papa wai Mr. is a class prefect to USA. Okay. United States of Asamando. Also, a class prefect to USC. Kafra. Yeah, we here for Brabona Chassis and na name city. Me yo kan ni be die. Me ni akosi akeso a ofi achem dome. E wo heman e wo Eastern region. E ben heman me na ba mo edi ohema wodome ena mesin so odem ba wiase wo mo nso di jase hene wa chimada so ase nti na no na me ne apamte ha na ye ka se me ya chenkwa na me no mbremu no me no mbremu ansa na bremu besei na ye wo me na ba ware wo abompe achima bompe okay e ho no ba ware na me na be ma a ne me na ba hia ye e ma me ma me free bo ba ye no nso free ankase na esa wankasa o ma me wo ya kan ni dia o ma me ninchi na o nso enti wo free o freedom no correct okay abrabo na hyasia se na ne emesitie oyene in fact na edin na ne den ni nyina no de kosi se ya woyengu akware yeso ifra menamu na epie ntinka ene nka ba bia yegina inde kura nka nye yegina bere ne ha okay nanso abrabo makukuru hwiase no e hyase efiri awo brem awokaye no mu brem de ba no ne hyase efiri ye me ma me wo ye mamu nson okay me nam twato emum yenu afrim kafra enum no de metimi aka se me ma me nko a na pagya ye nyina be man ka ho o papa wo ye na mususa na papa wo ye nche ye be yes 13 years ago enti aba ne sen na o ma me nko a na pagya mo a papa no we no kre sa bre no de mintimi nkyere se no wo ha na no wo ha nanso na mo amfiri agya ho ma na mo amfiri agya ho ma nti eto me bi ma afi me soa no me papa wo fa asefo no wo mo na epagya me kakra se wo beto ye wani fini se wo maame no papa te ana se wo de wo wani fini nyina no me swano na mu no me nya ba 3 years me hu se me maame nie me betimi afre we so se me papa no na me ni papa na me ni me frɛ na se me papa ni ntina nkrofo papa no nam do me papa dia na obete ye so papa we wani Fred no wa misa se na me papa we ne meti ye ne se me papa wo ho but onhwe me okay ne meti ye no onhwe me ntimi nka se onhwe ye but me de me particular no de me papa wo ho but onhwe me munyina mo free papa ba bi e ho na nka me de be me nko ane ne me da me maame ne papa ntem
Okay. Me nkwa. Okay. Ne me dan maame ne papa ntem. Na interestingly, me papa side me ye ka akiri, me maame side me ye ka akiri. Minim se what ho na se a. Grandmaster Matthias. Obi se o dressing and say no I say grandmaster nti me frɛ wa mane ha. O da bi ha me kra. E no takra. E no kra. Na me nyini no me papa firi adaso ase. Me maame nso awade a me nana ba ye nti akoye te se maame firi abombe. Okay. Dan so ye nchi se na me kan e firi dome. E firi adaso ase e ko heman no. It is a free St. John's Grammar School, about the market. Okay. And I say, be a Dome crossing. I say, Munch. Okay. Nana, I had to say, Fum Quine. And said to Tano dear. I say, Fum Quine, Tinio Quino, Sabra no bitra. To be or what now, Peso Befa Fum Quine. Okofa Usino. Okay. Okofa and you name. And some other far Abby as one say, Okon wine. And the Okofa car. Name women's open a straight dear. As your favorite quine. Dear Quadas. Okay. Inti hona na mitimi kodi holidays wo me soa mo ho wada so na ma me papa kura nim se me okrom ho mitimi kodi ya makwan a suku amakwan no bia long vac na me ti ada so na papa nim se na sa no na akwa onkwoche na na sesen me soa no ne na ewom ne se me papa no wo yere e wo baby me stepmother ho. Okay. Na my stepmother no na onim mpo wate se me papa wo ba wo baby but no onim na me ba mu nso a me ba bigu na ware oh ya smuggling good good okay sa fi mo go bi assembly baby am dey assembly sa kwan ba no se o de ni goods and service ne nam ne service ne adwuma no na ne goods nso ne ma no na mrantia hene ye bo afale keteche obema man ne tete wanya ne baby commission ne mpon o se konke ban goods ne ya na ye fro mo se smuggling goods. So no correct. Until papa was smuggle. No correct. E woni fie na wade fie. E na obehia wo maame. E na wo free mu bae. Sanity. Until so hu say wo ya smuggling good in town to be say wo be kwa akowura mama na wade enso agu. Sa bre no na minim. Na oni man ka be kwa na. Minim a kameko fie. Kame ya mekode me ho akokire me maame no. Enti tena make do baby me so anom na na so mu no. Omo threaten me papa say se me papa anye ne ehia omo benam so egu aware no ombeka because na omo nyina na ha omo na interestingly o de me tu na chiriba in fact ne ana me papa ne di na chi me nka na sa ntini nua pani no de me tu okay o papa pani your friend no na namreku si ade a otoso mienu adaso ase jase hene me na be ma me papa side me na be ma ena na di jase na na kese into no free mu no ena ne ba eye me papa nua pani na ye lecturer UEW University of Education when ba 2007 eno free mu bra papa no ye na adwen say afedie ono he has had enough of complaints e free ono ane wo fa ase ne nua no ho ba into opese afedie obefa me e de me kono sabe man o de wuye that was 2007 can be free oren pasa would tin shada nyo wo fe mu no asabra no wadi mfie be sen this M궈BORහැ asana no kona tiyo o free mu no e di be sen me papa no free that was 2007 it is almost 18 years ago 18 years ago 18 years osia afede wanya adwen sachra se enya messing no de me to no wono mom na nka e ba be fa ono no complaints are watete it is still na papa ne te baby on the one feel me papa taifa hair no taifa hair last 2 weeks na me friend Mr. Mother Chair e catch and my bedroom cry masanya bam wona boboa me ne me step siblings ne kasa me papa ewu ye a ye kodi ne na wotwe ena me hia me step siblings no onuanom no na me papa na nkasa mu no me di ma me fa we free ham me shemansa because ma boni wo esu de 15th July 2012 ena me papa officially it was Sunday and officially me papa de me kire e de me ko chia me stepmother ne say ne ba na wate ne ho asem no
ono nie 6 months down memory lane eno free so the work of fear me papa no a prison officer no a educationist eno fam be a prison officer. How was the reaction? Stepmother no Mr. Madam, she was okay. And Okaya say, "Ono dey wati for so many years, but na me. And seeing me, is an opportunity. Say we see ane ba, into your befa me say ne ba. Into anytime biya me pen me mrefi, and I see you. But since then, sa brano 2012 no, na me hunu sika petwem. What did you say? Minko bebre. None menya 35 years. None menya 35 years. Esa no brani amane hunu ntino. Mo. Wo shase pescantem. Me tu free me ma me fie se me ame kobo me bra 2009. Ena me tu free me ma me fie. Na me ma me fie ni a ba bia me tie nso ye cheaper but na ma me kwa nim se ho na mete. Adentia wa mo na mane. Because na me hwa tete ya ma me fam na ye ma wre ho. Ebi ne den. Na ye chip plantain chips na eton. That time no. Nti na metimi a chip plantain me chi biton. Me bra me di na china no so ton toothpaste and a brush and dey hwe ne ho school on fantepem. Na me bra no ko school na o ma kwan no ba fia. No abeton ade a bobo ano anu assign dey ko school. Na yen so ye chip plantain chips ton na ye di bia so ne so. Me wie JSS me ko JSS. Me wie JSS ne was me call high school no me papa say me call me sada call me papa ho ko ka kire ne say me wie school pese me to aso o say ono de mfa ne ho me nkopa adwuma bi nsua o say mfa ne ho kopa adwuma bi nsua me nkopa adwuma bi nsua na no o de wo kwa adwuma sua ni mu ana me nkopa adwuma bi nsua sa bra no mu a me be wura school mu na no e na me bra penny ye nyina sese on na ye penny ono nso konya accident okoda konfo no chi 9 months na ma metno na me meche plantain chips ton wa nyinem cause ni abetena nyinem me betena nyinem 2005 abrempon wa belo we nyina mu no na ha me bebre nanso me hwe mabre wa no me maame nia na ofa mu na ye bekwa akoton ade aba bi o ho a me maame nya ulcer because of yen nda uguso fight ulcer the last born enya 35 years and almost 7 na uguso fight ulcer yo bedie krampa na ode ma on hwe ne ho ye say ye chi plantain chips na wode ba mu ye chi plantain chips na yen ya chi gari atom ya yem fante dokona tom gari ni ye chi a ye wusu wi a ye say apo no eno ne yen yewe akese na gase no ne yewe nti yen obaba no ye chi gari ni yesabiwi ni yanum suo ni yesabiwi nti ewie na yen men ya ye wusu wi a apo no ne de ya yen te gari to but apo ni yesare no ne aduane ayedi fante dokono me ma me ye fante dokono tuma manfo to ne nyina ma me ye fante dokono betimi ada hwadi bosom ya nya hwe no ye tuma manfo to ne wi a eya ase MgsmåBORÐA no ne yen yedi ni fie because ye peska de ahwefie ya kama na de na mo to nyina se no de epiafo na kasa ne nyamu mehwe se na me maame brei na ye chi plantain chips ani ye yibiwe na ye bo nsu aguso ye didie no ansa na obekọ akoton ade beba na obanya sika de abeye aduane wo fie saa bre no me maame bekọ achi beba de aduane ba be simi ho eye me ya se mintime mo me maame na me nso me nyi sika mfa mo no ti saa de a me firi fie oni a obenya no ono amfa hwe ne ho saa bre no odi mfie be sen o firi fie se o hwe o maame bre ne amane abebre se ya wona mu a ono koton ba na o saa de amawo na o hu sa o maame te ehwa anadwo a wo so pen e wonde bebre e na manyina mani afi na me high school tina mani afi wa hu enti me hwe di obi bebi sase wani afi nya soro na wasoro ya ode kwahya o maame se o maame na ho ye omoboi
Dabi nyasoro asoro na wasoro na bia pese wo de ayi wakodonkua ne tetawo maame wo pese o te ho na unya ofa ahodi ade a metimi akahye nyame ani onyam ne se bampu na mehunu ba sabre no okay no de metimi agina fidi kase so akahye nyame ani onyam tunko ana na wotie sabre no nko ana na mete na ni nyina mu a me fie no nipa me kotena ne fie nso hu me mobo fie a na metim no no mfa han me ne na metua ya light bill pe na nso conditions wo ho na ono nso wo mamema e no ni koku fuo ni ade a ono nso nka nkora na betimi abo ano nso wo mo na fuo ye ntine wo se me ne kofu me na meti ni koku do ni koku ase twitwa ni koku mu nkrampan ebo ni koku su spray ma no nti ekwafuom ni eba na eba nche bayire na body ne de abafie me san bafie be di a woka edem one na manidi esa wo som no no ma waketuapa ma me aketuapa sompa ho aketuapa ne bi no nti nei se mekọ anyinem a me nam ma me fie sa fie ho na meda nei nyina se mekọ anyinem a me nam ma me fie mekọ da sa fie ho nti mekọ kudidi o ma me we bibia wi a ma me se asa ne okọ fie me se amekọ na makọ kra na mekọ me fie se sabre no mu ba nyina no na akwaya me nkoa because na me feel say e wase me nso me bobra na me face bra na me hunu ba bia de me bekwa kodru ni nyina mu no nso no na me wani suade hunu se me yensa ntwreni me nya ni suade hunu se me yensa ntwreni na me class 3 o nkwara ablem na me class 3 ti dru ba bi no se yeko inter schools a me bibia wo journalism mu o de mami ameye de ba ko a eno de me se o mo ya me mpese mesua e video editing and graphics eno me mpese me de be ka madwuma ye ho na yeko inter schools a sata me ketekete bi sa ye tam si table so na ma je microphone na me ye commentary ntu be dru anyine mu a asaman adaso ase sampotem ho zonas ne de bi edu ha amonko frɛ ne mra mi teacher bi efrɛ ne di blue oya ya mon fa mba ne mre me na madam Lily abetam mesi ne kon ho no de makosi table so na amanfo atwa me ho ahia na me ma commentary from that time ena me hu se adwuma we metimi aye nipa nso a obo a me ma me discover se metimi aye nsantwura adwuma no eye me wo primary asamai tamfo RC primary me headmaster at the time a friend Mr. MgsmåBORහැ we free mu nyame fa ne crancy ono no ye me class teacher class 3 na ye Catholic week inti nipa me senior ba ko a player ye be ye no ono na obe act as journalist na o se oye rough and o se me me reading power class into o me frɛ me pe the only junior student na me wo drama troupe no class 3 and obe frɛ me no mo tro adegu desk so se me nkan wie ya pen ya ma script ko na betimi aye ubetimi aye meba na ya wada di be chi fiada ama sa program ni aye no mbo o ma yo rehearsals nyina wie ade be chi fiada me akotena asamai LA park so asamai tamfo hene na kwa meko bere ma kwa meko e ba betena dwumanum as a special guest of honor ade be chi ene ye script ne ma me so me koye ni nyina kama me wie ye pen ye ka che me se wo wadwuma obeye ni ntima mfiri hu na so attach it to that ni said di ma bedru he ene said na ba bedru sompa ya wo sompa anya aketua pay MgsmåBORහැ ASEM tore bi e bodam frifie yankase enua be ma obrempona na kwaku ampoma ene ono so na brabo mu nsem oye concubine good na omodo so anke beka se concubine goose we ne de ne papa twa akire ene okwo no na mane hunu we obrempo amane hunu part 1 ene ye de akwakogu no ye beto so part 2 ye ntwa ye ho emra sese eye MgsmåBORහැ ASEM Kweku, minim se wa ye she.
Me cry man nane. Now so ebony show one and basso. Malehon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but it also got as a condom. Hajia special local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne ye wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedding akese party akese se wo pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de ntie fre ne local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo atentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se eya abontine aduane edi yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eyi ahemfo na nanom ahema mo wo mo tenase no wo mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se momfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyie Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024-63-59921 024-63-59921 and answer 059-479-7215 059-479-7215 for not with them. Ariye Ajia enono wo peduane papa fia ehwa na wasa wode wani echre na ukọ ebusia M궈BORහැ ASEM dwumedie ena eguso ayede emamu no na obrempon na kwaku ampoma yankase enu abeme ni dudwuma ewo fidue mase no ene ne birthday nene waboto pa na ebisa ne sade wo so hene yire se mekai mabra bomo pa kukuru ahwe ase abenedie amane a bia ba ha se ne se bra atwen wate na yenkokwa kwampoma ho na yekone ho a ebenya adesua bi e de ama afoforo na ye de wa ba akire na obrempo ma mimisa wo eda be pa na owre ho niema ben pa na ofe mu a utimu se ade a me fe mu die e ma medwene se me be ye den kola wo wiase ne bibisa eto open Bebre. You see, abraboya ya na mu yo ho. Etoda ultimate drew. A situation comes in your life at a time. I say, ufili say you even want to give up in life. There is one thing that for the past 3 years, about 90 to 95 or 96% of people who know me never know what I'm going to talk about or what I'm going to say right now. And it is not say I take pride of near SCA or near ECA, right? And yama dear yama hoa. But some it's not si din me dreaming who din of which I wouldn't really want to go into it because there be a can say a mentam kesiye. Mentam kesiye ne say me worry ye jai. Menam we ma worry jai. And I'm saying worry for. Mentam kesiye ne say worry ye. Na o say jai. Ma worry jai. Asanya worry for. I don't know worry ye.
now say jai there na course honey mema me can say I don't for now you see my main TBB and so kakrancho aware me worry ye no ye jai ye no meka say efrimia ni enti ne say sabi bibi anye bibi a bibi nso nye bibi ni enti nie bibi akoka papa nso ani credit oba me worry no ye jai na oyoba odamakoma so pa na yeshia ye no ye nhunu ye ho anche no kore no na nyinsan ba mu okay nyinsan ne ba mu na ofre me ka kire me no na me ka kire ne se maame we kra nkanye phone so inti me ma driver be fa wo brefie ne yankasa to ba ye kasa na me chense look me fie mabusuam ye nyinsan tumu okay ena sebe se me mpewa ka me nhunu wasem se me mpewa ka wo nhunu ka me nhunu wasem enti se me pewo nti ne wachire bia no ma ye ready say responsibility be ewo mu no me take it up okay enti de kofie kobo abusuafo amane ne mo be ka na ma me nhunu me nso abu abusuafo amane eno see you ti okoy obo ne maame amane ma ne maame nso frɛ me anwumre na ne me di ho nkomo na me kire nse no kre mia na me se o mebo mamane enti me decision nie mo nso mami hu mo decision ansana makobo maame amane eno see you but then ye bo no beko eya ne ba ne se ya yen no mu ajanom no me ya agya nti na me ka ne saa no yen no mu ajanom no ya na ya na ya asem wodene agya no twen mu yemfa nto ha yemfa nko ha yemfa mfre benkum saa bie kwan se menya ne ba ne ho ade no na nyinse na do 5 months nanso na akoye chinchina se so ye ne ho ade ansa na wawo 5 months 5 months ni ana ewo mu ya rechiche kakra na se 5 months nso na nhunu a na funu mama hu se onyem se bia unyo bia hu obi a onyem a obehu a unhunu hia na unhunu ni panyina ni a sanete unhunu nanso ye ne ho ade wie ye no ni na hotwe miensa beka so anyima hena nan beka so anyima hena nan na funu boso batse ne ehu balloon na nyinsan no mu ene aware no mu na before crowd ne beba so there were a lot of issues. Look, if you ada nwumre be say 10 to 11 p.m. they be chimemenda ama aware na baso e bibia awie ye ka wire mo ka mo ring I tell you mo ring say right ira koyi ye besi na ye hunu we bia ka wane fa na wo hefa niema on say ya na say na ya esiesie niema no e ka ho da bible so a ya siesie de ato tree so e de ribbon ni ade nyina abobom no sa na dwo no ye hunu be bia na me say e wo hefa na wo oba fia na ba ma fia na say na wo hen e wo me ho na de wo de na nyanko be ma no nyanko ba ho wo de ho na ni mo ti afo ne te wana niema no kura mpo ni ngu me de mankasa egu me bra de ma ya tum safo kitame ne me bra ye rounds sa da na fia da na nwumre kura no ye me ne me bra na sign da kam na de chenye da bi ka no aye de na ade ne yira yansa na ye koda ka no mpo ka na aye de na ma aye de ye rounds ne ka ne koja yesi baabi ye ntimi nya ka ne isi baabi esi ho you could break it down because kwan ne nye na mo ba mo hwe dan na chimpoma bia na ho aye bi everything was intact silly no so say obi afa ho every single thing and san ho na be fa ye nim besi na ye nhunu enti meme nda no time why they share yes ye be program no meme I had to delay because now I was telling me order another ring and me at the breme enti ye face a lot of turbulence which sankanei pa na mani da ho ene ya kemeka say it was the simplest indications our awareness say baso so you went ahead good
and got married because one mabusuanfo a eba ene oba na busuanfo enya namfo de nkamemfo mo abusuan ni mienu no if I call off the marriage what will happen? What was going to happen? 2 and the ultimate oba na nkasa onyem oba na nyem na wo besa ka chensa ware no na ware biem ansha pressure be de beba no ho no yeah ena menya any feeling say oba na mempe no ana me no menya any feeling into I was doing everything Tupac and no boy no things we do for love. I was doing everything for the sake of oba me nim se me peno na me don wa me pese me ye no ho ade na me tena ebobra enti se jamumpo na wose me kwa meko I was willing and ready to do that. And sa afia da na nwumre no krona no adwuma mu ma me car na me de rounds bia me fuel ye nti me colleague ba ko na nikita car no me fuel car na onfa nkoya de o ba bi ma me wadi kan de enema ni bi akoho na e woso kofa enema ni bi fi ba bi sign de ba no sada na ye adwuma na ye program o ba bi me friend more than 100 times o de car ne bo akohwie o de dwane ya na so yende da bi niam no de wa nkofa but my friend also are on fat. Oh boy, because now a program be if you any jet. Tia de nam bar na sport ni hotels near the SR program no. Nti I believe says our time no. And so fear me men dan about program na say. Or somebody become my colleagues buy you know become we try a good picture crack home. Enti na just say tia wa dia o wale ye. First of all, near me see enti na wo hu say na ni kwan senka wuram. Mo Ede aba ade biem na wo ko mu a apart from our dear no one say we say de na say eye ya wo bi na me ko wura mu that time na ne say wo bo wani abetimi eso ho yeah, so sometimes yeah na and I say last week you know na was it last week Friday no na on Ghana Today. There was a topic on board. Okay. Papaye. Okay. Papaye. Me, my papa be no me ho. Why your papa be no ho? My papa be nya baako nya mienu. E na mintimi nso nya enso me ye wian manu me ho. Nti why your papa enu ho? Nokore. Me boa obi. Me wo ho no frɛ me se chale I was say when your connection be your baby, a breach connection be. Say metimi aboa na. Nyo nonko. Na me so any ma me so me nya course kakra nhwe. Na da satan na connection man. There be tie. Say sikasem. Ni also ye ne de oye. Ba ne sikasem. No obi wo ho anu oye. Unim no anu oye bi. Sikasem nti. Okay. And I so I made a couple of calls. And people came through to help him through me. Now it was a conditional help. Say sikano omon fan cheno. Nemum aya besia obetua. Mindim se ni pay by this time maybe kra o heme. O you cases here. E bi asisi akrogu so hweme. Ye ni ebeye nyina wie ye. Edu say obe fly out. Ye ampo ne san me ne me madam for baako. And a sign cry 2 car, then you fin cocoa, then a bar cry. Bepe hotel man no till send the time soon ya no de beko. Kujano airport man ko. I feel could you know send a message oh da yase bebre wakwa kodru bibia na e betene nka. Afe akafo tweme. Time why the man na twam. Fe de ne number kra friend ko. Besine. So what you wedi? Very good. Na ye da wo council ha. Ba e bedroom kokko ekofie. Mete se waba. Your friend is saying. Ahinere. Niema bi wo ho a. Me yesi yenkum dwafo onidwa. Yesi yenkum dwafo onidwa. Me mpese
edin beto ha because na all my yetwe no se si ayi de se si ayi ba bia me gina yi me ne ka biem okay me ne obi aka biem okay enti ne se nya wo a obisa me a no kure ka me moso ti wa ye papa enu ho bi nso bo se o ope bibi wa ha me moan I say sometimes baby a yetete yinti ene adwuma baby a free by yinti because of nkofo a ene omuhia nti no oh unim nipa asomasi you have the connections unim obrempon a unim ohene yere a saa de ni bi ho nanso bi o a obehunu ohene yere no e wo commitment bi e wo se wo ye obemo nipa na te ase se we ni wo ho se minni wani mu na ye nyina ye nko ana menye ko na memfa number o so ne wo adi manim na ko bibia ani a ti nipa na wo ko ne ho ne nim se obrempon na me na ejeli to ko na se ko pascal na woni mu very good enti nipa ne beye bibia bewie no na e wo se no so ne side of it commitment e se wo ye ma no wo no beje wo ho nyo nipa na wo ye ma no wo na wo de ne bae ye branding ti mame ma osimape ye ka se tu enipa wo mo hwe ye wo mo tie yefo a efutuo be na ade be ma wo mo tie awa na ye nkwa afrefo no so ye bre na ye be nia metimi aka ne tawdi a kire tiefo ne se ekukruhwi ase ne wo ho nipa bebrebe di uhwamo nipa bebrebe kansa metia wo se me kire wo nipa dodo a edi wo ma no etia me wabrabo imu a me gusu gina baabi a me gina ya eduru baabi no obi so ono de wadni kokromoti asifam se me radio so mentina radio so bi mu da oye adwuma ye abi nso nanso nya no ne define me I had to defile someone because me money get hold of me obrafo bisa asem bi say I say it is unbelievable how and why we allow people's perception to get hold of us. Inti me ma obi perception and get hold of me. Okay. E was say, uhune say, ye kan asem bi say obra no, eno ne me wan kasa wabo. Nya ni obi aka e de ato so. Inti Bible say mayem fan to so. E ma ne nya ho. Inti pem kwa wanim na obekọ. Pem hwehwe. Mfanti pem fo moto say dwenhwe kan. Medwene na mahwe. Na me de asimani so say baby a ade we wo no e wo se me duru ho ampa se me pese me duru ho a me duru ho the zeal la me pese me di duru ho no no enti ne nipa wo fam wa brabom ni nyina mu nso no ye se maye nyae papa ye da okay ne ya fam nyina ye guso ye papa okay ena sa papa ye no da bia me ka se ne obi twa me di ye no ne me te so aba wo sompa no okay enti se uyo bi papa no nipa ni twa udi a ochina bi no ubetwa so aba o ma bedi so aba nti mennyai papa ye da e wa brabom mennyai papa ye da e wo wiase koso ye papa no koso na eti o manfo hawo na ka bi ma won na fasi wani so se baby a opese wuduru no wodi hye utim se wobeduru ho na wo yesu adwumaden a bi wo ho a na nya wo nko Bible num Abrantie no wono abo ne ho so say dini we mempe okay enti mepre na masesa di no ampa wo pre manyankopon sesa ne din tie nyina ye mpre wo saa kwan ne so na din ne betimi asesa yeda se papa obrempon na kwaku ampoma no na ebo anko amanframa be afem frama no so e time tiene ya manframa wa ase no eti obrempona na kwaku ampoma ono ebo no radio so anu agya ne mframa no de Dr. Blazer Foster ne bre no wo se bia man ntini nyina ka ho bi ene ne twetwe nkomo no yankwa lines no 0260 196064 0260 196064 0260 196064 and now 0260 196065. Hello, good afternoon. Afternoon. Madam from Patrol D, maybe I can say free.
Adeku, Accra Santa Maria. Hey, enter for no birthday, no say that bay. I know when Also, I got the crowd. Oh, Mama, I will pack at all of Rafa, Papa. As the teach you, Gubema of the Papa, the same thing. Yeah, more than the Queen one. That I've been born in Yaman and count one shoulder. Yada sisa ofre yansu betimi about 0260-1960-64 0260-1960-64 and 0260-1960-65 ni awa femu eni obrempon de yi se and asa obrempon de no de waka fa ho. Hello, good afternoon. Hello. Pacho di baby ofre me dafo. I'm a perfectly asofa. Pacho my entio. Hello. Pacho mentie fidie no yankasa for phone me etio why. I'm a pacho. And that's a more of Brimpon Kayan. A year a futurism and my name mum no me pamucho. Media can say sometimes addition say no. Course no me pamucho munyan limited my nanny panum to me 2 years for ne and queen in patra. Yes, Ramwa, pamucho. Damasi. Mate. Yeah, that's it. Why? Hello. Hello, good afternoon. Hello. Pacho di baby akasa free. I'm the first in the night to. All right, and see away. No, no, she can't have kind of what's my for the thing shooting, but me have a penny yet. Do some country, then by name, don't go so yet. Pacho, yes, yeah, that's a papa, yes, so, oh, friend, not was saying cransa. Hello, good afternoon. Hello. Pacho, di baby akasa free, papa. But there's some fun, my friend. Pacho, Anne. Yo, me pato, me cafe Picasso. Okay. Aha, mentie fidie no wada ro mayen kasa yetie o. Okay, metchum ho kra o why. Yo, yentie wa. Aha, yo. Me say. Hello. Pacho, say ofra na eya yetie o ya krado ha se no mo ayetie wonti. Oya no akasa ede amayen kafra so ahoma na drop it. Na ohine na message bi ma yana wase papa ye wase very powerful inspiring program. Thank you so much. Piaga so my how or share live from Achem Asafo. Thank you so much. Mr. Dollar Man so yada wase ene onso de biara daka wo kan ye ho. Na MXVI Productions. MXVI Productions. Also, Brempo is my brother, and he's strongest person I know. He's really been through a lot. Wafemu pa ye, and ose we ninuya. Ebre no enya ayebe. Yemfa last caller. Hello, good afternoon. Afternoon. Pacho di baby akase frame do. The pacho me kase Picasso. Hey, Kaswa for ya damo ase pa mutie yen. Yo, me so offer me say. Okay. Me kase Picasso do. My auntie o menti afidie ne yetie o. Me ni ho kra mo ma say ne powerful pa me ni ho why. Na owura no kasa na kan nyina no. Me dakata so na me ra ho bebre. Ni wo problem e so sen ne de no. Na se na mpemfa kan wo se kro bi din de fabi to bi de ho. Bishop Bram afam that me name da so to ya. Anka say sabi me three me na be 65 years. Me ma and me yere yi na e odo e di be o ha na me metimpo na e na saf den kinyankopon say wo afa kro no amfa anwo ye nwa abutua no mu eninti that me ne e kede bi wo kra na metimpo e tin na me so me sra de na kan experience me sra adwuma
who were doing to say now 2 years. Oh, okay, what's the matter? Who were doing all and the baby, Momofa Ben, the Umari Christian. Pachoya back for a while, made up for. Pachoyo. I'm on friend. I'm some share me life experience in Chiancroft. Why? Ya ben is so when your pepper sell per se, only a for froche, on so a brabo monsemeria busia. Professor Abochi or Betsna has said no more dada. Yes, sorry, MgsmåBORÐ ASEM Jumedie so. Na or de for garden country Jumedie no aba betu hours so. Na yamfa seda e mama mi akosia gwabo aja akosia nhra. Nyamepa ne yes ready ama wo. Na yena eye Mr. Jeremiah Simpson so ase oye producer e wo Jumedie so sa so na pam dada enso e ka ho bi na enso systematic price and na after guest enso ne boy ya social media handles ni nyina da wote yen ka yenu anu am water kwa SOMPA 101.1 takra de SOMPA 103.3 afeta chima SOMPA 106.1 in Kranza 90.7 SOMPA and Adoma 101.3 FM nyina da yada mo asemo fa Jumedie ni bi na medi Hinere, Mame Equia Yaboa Esiama Bronya, Mame na Mr. Dollar man so asena school fees, Omuna share sound on ye bibian so Emma no etuto mo. Na me na obrimpona na kweku ampoman so as birthday guy, and then one on a dear beche na brabo mo ensem nyame, and kwaso ensure bempon. Ya das papa say nen so beka ye ho ye fa happy birthday ma obrimpon ne da so no mpacho ye de atoa ma dada nyame enhra wo pie ne we beto aso a Professor Abochi wo benti wo ba ono so beto aso de amount wo ye guy say na answer na no na before me ko no ma menchia nipa mienu pe okay mese ba ko wa shan ma sisi a otie yen ye frɛ no Alex Kesse utie empa ena me way production a already in the message ne ma me fie na mete no okay ne ma me fie na mete yes sir na ba ko ne ano me wife na nyabotre we mienu we na me bo mudin we do no ale time no de ama wo ka me sole ai wo say ye mo enti omo de me papa ya me bo ni din time edu ba bia me ho kire me ne ho na mbetena wa shan ma kakra ebe di private security kakra okay wo ne ho why do watch man you not pay? Now so what blood now where they are done wanka. My galam say kakra. Ati, ni nyina ka ho. Ma ton yogurt. Oyere die no. Ni nyina mu no. Sabe, se na me wo baby say tia. You say behind every successful man there is a virtuous woman, and one of which I am so proud to have. Mrs. Cynthia Kesse. Mrs. Cynthia Kesse. Mrs. Cynthia Kesse. Obi fufuru bia ni hobio. She's one of whom I am pleased, in whom I am pleased, of which I am pleased. Me done pa. By this time, our Brahman Sikuma me ne wo kasei o hwe kakra nti nyankopon hira no se me bebrebe nyina mu nso no wanso so me mu a e dia besinde nyame hira obi bia nso prof o da bi trase kakra me nyame no wie o se na ya wa woda me pa cho we di mfie sen and then the menya 35 when you're 35 that means that you are still a young man growing. Yes, sir. But the make catch you know say nyame nkoso nhira. Amen. Onto nkwanem. Yes, sir. Adia eye aban amane ye pagu ewo Yesu Kristo. Edimu efri wa brabom. Amen. Adia ye mpatuwo ye pagu ewo Yesu Kristo dimu. Amen. Adia ebe ye akwanhia emfa semode bia mbrewo. Wona wabusua na oyere na obanyina ye pagu ewo Yesu Kristo di. Amen. Ba mom nyame ma wonti aposa. Amen. Na oyere ekon endo. Amen. Na woso ondo nkwa oyere. Okay. Enkon ko do ba bia. Yes sir. Said ya wetimi atena ha aka kire me say oyere oye wo Mrs. Prekope a wotie no. Se wonim na ukofa eyo ba bia wo nechi a Oyere no. Be a public declaration. Oyere no. One she ya.
na mpaebɔ pa ɔbɔ edema no sa mpaebɔ pa no enye dwuma bio na bronsam afa wonom ti binu abrante ho ofe ema bronsam bia emfa wonom yema wa woda pa na wo kɔ isu de enkonom nsa mu oden nom nsa doko na pe biscuit Prof Nyamisha you're a busha for a high SOMPA